mun sang sanga tanga INP Mizo channel ngai na tu zong zong te inza in Christmas chibai kan bu ka cheu voin hi December ni som ni le pathum zirtop ni ania dam taka in om theu kan be sei tun tum chu Myanmar lam chanchin langsar zol deuh deuh kan han lor ta thunga tle ma kan khai lak dewa wangin nimin pia lama mi te po kan soi tel ta zela ram buai ania wangin an chanchin then khat tlai kho nuwa media lama lang le ta chau hi awm ve thin reng reng boka awa hlui ve timai lo khan in longai thale theu don nia Sakain region lam hi kan chol chung po khan an lo la boi tluang zel ta se township lama phei chuan December ni li atanga ni som pakua thleng cholkar ni chung khan thingtlang kho som pathum halani a in zanga le som kwa akang ral ni in an soi chotia kho hal tu te chu khamaya zathum somruk le pakhat na le zathum somruk pakua na sual sipai te ni in an soi ani December thachung hian ta se township lama in do na soi tham voithum achuak to boka sual sipai thi an om nuala TCRF PLA anti PDF lama tangin mipui sipai Peter anti po December ni som paruk in do na ramtan anun na ahlana ni December thatir lam khan yu township pa khosom pakua hal ani bok December ni somni le pakhat le ni somni pahni nimin khan ta se le yu inkara thingtlang kholi halani le boka nimin khan yuabu khuwa le chu ting khuwa halania nimin pia khan kalazin khuwa le peji khuwa te hal ani bok tin Sakain region vek indo township pa set do kung khuwa po December ni somni khan sual sipai te nan hala chen na in somli pakhat le check in somthum akang ral ti indo revolution IR lam chuan nimin khan an soi indo township pa hian December ni som paruka tanga ni som ni inkar khan thingtlang khoruk halani a in za chuang akang ral ve bokani hai mai ba ka December ni som ni pakhat nimin pia khan Sakain township Mutau village track huam chunga thingtlang khonga chu nikhat thil thuwa sual sipai te nan hal le ta boka civilian mi pathum man an ni bok December thla hi heng township lamte tan hi chuan khohal thla ani ringot mai an tor dan hi arab thlak thei hle ni kani township pa chuan December ni som ni pakhat nimin pia tuk dar sari vel khan PDF le sual sipai te anin ka pa sipai lam an che thalowaniang MI35 an ruai le ni December ni som ni pakhat nimin pia jinglam dar riat vel khan sual sipai somriat vel kalemeu township chimlama an veiwa lain zin kalin le thuma inkara PDF zinga bom lama mo phurna nei tu ten an lo boma sipai pani an thi ni nan soi chotia bom an to vele sual sipai te chuan minute som chung vel chu an che vel an kap na sa a ti chuan thuma khuwa alutin mi paruk an manzui bok Sakain region kani township huam chung chinruin luidung zo in sual sipai reson phur sipai long pariat mar lama an kal chowa chung long pariat te chu lui kama tangin sipai zale somnga velin security an lo lak sakani chung security lo la tu sipai za somnga chho vel le PDF pol khat Myanmar Defence Force anti te chu December ni somni pakhat khan anin kap ta a kani chevela PDF pol rang rangin an ka pui boka PDF lam an che tha niang sual sipai somthum chuang an thi ni in nimin khan report an soi chotianga sual sipai lam an che chiata an thi nuala wangin chhun lai vel khan MI35 helicopter a thleng vele ta thunga civilian chen na khuwa te po kap zelin PDF 10 khatin hliaman tor pha nia soyani hetia khohala tam hle lai hian December ni somni patni nimin lam kha chuan minkin le pakhuku lama sipai an thinem le view mai bok minkin le pakhuku township lama hian December ni somni patni nimin tuk dariat vel khan
sipai lamtang piuso tri ho in dona sipai tanpui turakal te bom an nia an vain somthum vel ni in chung zinga member pangan thi ni in min kin pdf ten an soya mani december ni somni zandar riat vel khan sipai le piuso tri ho te min kin township pdf 11th battalion noya section 2 ten an ka prep to boka chumetum chuan piuso tri lam mi pathum an thi ni 10 December ni somni zan dar som pakhat vel khan min kin township huam chunga sipai le piuso tri ho aruala be an ni boka heyero thu chiang an la soi hlei thei meu lova arualin hun sang sanga an beya sipai an thitam hle ni in an soi zanlai dar som pani pela ral thuam lian an chelek na satawangin pdf lam an tol kira an him ni in an soi ni Makui region Yisachu township a than pin chong khua chu December ni somni pakhat nimin pia khan sipai le piuso tri ten an hala chen na in somthum vel akang ral than pin chong khua hi in za somni vel omna mi hring sang khat le zanga vel chen na khua ni nimin lampo khan silai ri hriat tur ala om renga an khomi te ro an ral tlan zo ni in an soi Makui region huam chunga hian sipai thu nei na pong la ka tanga tun thleng hian chen na in sang sari zariat chuang akang ral to ni in data for Myanmar chuan soi Makui region miain lama kan ni khuwa sual sipai te po December ni somni pakhat khan MVRF ten an kap nia soya ni a thi an omle omlo a chiang lo December ni somni pakhat nimin pia khan Makui region Pakhuku township kama police station chu zingdar riat vel khan Pakhuku pdf ten an kapa police pani an thi Makui region Yisachu township te to khobul loka December ni som pakwa khan indona achuaka sual sipai panga an thi ni in Pakhuku underground force member pakhat chuan a soi indona chuwa nu pdf lamin clearance ne an veiwa lain sual sipai som panga vel lobi rutenen anin kap chhunzom le a pdf pakhat a boral nia soyani tin December ni som pakwa a indona chuwa nu sual sipai te po in khua an chuwa san fel nuwa thil om dan chu media then khatin hetiam hian an soya chutia indona re fel ni alan nu chuan pdf mi pali chuan te to kho mar lam an phang vel ta a chuti lai chuan civilian te in a lo biru sual sipai tenen in kapin sual sipai pathum an thia pakhat dangin a ngonga hliama tur bok pdf lama tangin mipui sipai ye tut anti aborala m16 pakhat ko pakhat silai mu bom nga silai mu avain zale somriat an hlo ni in an soi Mandalay region Tapek Chin township Sejin Kung Kholu Mandalay le bamo in kalpo na kong puidunga sipai duty post atanga kirle sual sipai te chu pdf 10 December ni somni pakhat khan an kapa sual sipai le police an fahin mi pali an thia hliam tur pathum an ombok an lo kap kanti takna an lo bom ani zok ma mani December ni somni khan tanin tari region tayat chong township sual sipai le pdf te anin kapa sipai pani an thi nia soyani Rengun khopui sanchong township weilu won marveng lam optu venglal wei phiu ong le in za ho tu thun thun te chu December ni somni pani nimin chomadar som vel khan thingpui dor an thut lain ral thuam keng tu te nemo an kap hlum venglal te hi an din mun a thalo thei khop mai Karen state ko kare lama December ni som parukatang khan nimin khengin indona achuaka civilian mi pathum an thito ti achianga ral tlan sang chuang an om megani indona chuana mun tada chu khuale mel thum inkara ral thuam lian atlak pole ta ka wangin December ni somni pahni nimin khan kumsomruk pakhat mi pakhat aboral kumsomruk pakhat mi pakhat aboral
December ni som ni le ni som ni pakhat khan mi pa le hmeichhia an lo boral to a mi pathum an thi ti achiang ani ni tin mai hian civilian thi hi an om deuh reng ni in report then khat chuan an soibok KIA mun puilam po thlona be ania ral thuam lian an chelek na sa hle ni in chulama omten an soi December ni som pakwate khan khaya tlang le buamre tlang lama om sual sipai ten KIA mun pui laiza lam hoin ral thuam lian voi ko an ka pa chanchin kalmek ania thu chiang a om vele kanon soi le donia Karen State KNU Brigade 5 Ramchan Huam chunga December ni khata tanga ni som panga inkar thachan ve chung khan indona wangin sual sipai som ni pakhat an thi ni in KNU Mutro News chuan soi heng ni som panga chung hian sual sipai le an lamtang BGF tele KNLA nam sipai te hi voisom sari pariat anin kak mana sual sipai som ni pakhat thi in midang som panga in hliaman tur nia soyani KNLA lamatangin nam sipai pathum an borala midang som pathumin hliaman tur bok ni tin mai indona chuaka sual sipai council lam chuan thlo na chelek na sa in jet fighter mangin bom voi ko an thak to a an bom thak zong zong hi musom ruk le pali atling man ni in Mutro News chuan a soi bok civilian te chen na po an zo chuang lo bom ma wangin thachan ve chung hian chen na in zale somthum pakwa a che mana civilian pakhat boralin pakhat dangin hliama turani December ni som ni zan dar sari vel khan Karen State Chia in Seichi Township Police Station chu drone mangabe ania police pali anthia midang pariatin hliaman tuarbok December ni som ni pahni nimin kha Karen nam kum tharni ania an kum tharni polin KNU chairman General Somu Truse Phu chuan fuina thu asoya diklo taka ramchung mi puite nuai chia tu mani chau hi nam pui namro pui ber anga in ngai naril ru hi atop thlengin kan do turani atia ethnic minority nam sang sang tenen sipai thuni na pai thlatura tanlak ho apoimo hleni atibok ramchung boruak achiata ram aboita ka wangin Myanmar thalai rual zirlai tam tak chuan harsatna antok chhomek ramchunga zirna amu malo em maya NUG lam le sipai council nuaya sikul kal an oma akhoi lam hi duangin a thalei theri lo ni na lang tin tun nai khan Australia sarkar chuan an ramchunga Myanmar mi zirna chunzom beisaya application the lut tu te chu an ram buai chuan lamin alo nol tafik maya an ramchunga lu arem ti talo the Australian news ina soidan chuan zirna chunzom hrim hi an phal saklo nilovin an zirzo nuwa an rama omzui zel an tum an rina wanga sarkarin remti saktalo angin azia kane kumsom sari le palichunga Myanmar chungchanga UN Security Council resolution masaber ni turin December ni somni pakhat nimin pia khan resolution apasta a Sual Sipai Council in rong taka thil ti hi ban san sela Aung San Suu Kyi telin politics savanga an man zong te po chua le vek ni ro se anti tuntruma UN Security Council resolution hi Britain sarkarin aputlu tak ania hetiang taka UN Security Council in felfai taka thutluk na asiam theita hi Sipai Council nena thukhau tak a hril heta ti na ania Security Council thutluk na hi anzom ngeya beisei omani ti in Barbara Woodward chuan soi tun ma zong kha chuan Security Council hian Myanmar chungchang a han ngai tu apiang mai khan China emo Russia emo atu zok emo in an power mangin an lo pai thazel khania hei hi international news le politics kan soi po a thil fel lo lian tak nia lang kan ti fo khani tuna ero Russia le China atu te ma hian UN Security Council a Myanmar Sipai Council Tanzongin vote an petalova thuat lang theita ni ani nataka chuan Myanmar Sipai Council Tanzongin
China le Russia ten vote an khai to lo ani lova Security Council member ramsom pangazinga anni pahni le India te hian Myanmar chungchanga ban an phar lo khrim an neutral ani ber abak ramdang zongin Security Council thutluk na chu an thlop ta a thu atlang ta ni China palai Zhang Jun chuan Myanmar boy na hi Myanmar ram chunga chau a in ngatani atia Myanmar mi te vek lo chuan antire thei tak lovang ati na ni mai thei Russian palai Vasily Nebenzia ero chuan Myanmar boy na in international ati boy lo thu asoi ve thunga chuwangin UN Security Council mevina han boy pui chiam tlaka angai lo thu asoi hetiang hi an ngai dan aru ka sipai lam an on tlat wang te po an ni yanga Myanmar ma aru karal thuam zor lo ni se ti te khachu rel tlaka po an ngai talovaniang an pai tadai mayani ucho mutu na chuan tuntuma hetianga UN Security Council in thutluk na fel tak asiam theita hi a step khatna ani thu soin nakina sual sipai council hi until ti suala rem ngei turin UN Security Council a phut zui bok he Security Council thutluk na thar hi NUG point alom hlea an thutluk na anga mala thuai tura an du thu an lo soi heti hian NUG chuan UN Security Council resolution chungchanga an mudan an soya resolution hi Myanmar ma buai na ommek ta na ma alak na ma son na ra bipoi mo takania international level a remna le mon na thuwa sipain thil anti vel dan tarlan na ani ngal bok chuba ka an thutluk na ang taka dan le rai dik taka ma anlak atul zia alang boka pisu chi le zel tang te chua zalen thuai tura an du thu bo hi Myanmar mi puiteril ru chi ani anti UN Security Council resolution a hian ram buai wanga har satna tur te nen thleng phak tran pui na kal pui thu te Rohingya te po telin ral tlan ten an mani du thu ngeya an kir le thei dan tur te ASEAN 5 statement bo zui tura sipai council nor na te atel nol maya ma se NUG sarkar be sei tam tak an la rel lo om ve tu bok UN Security Council hian hetiang hian hanti tak ma se China Russia le India te hi min ong hlana lam tang an ni ti achianga arukin an tran pui zel dona UN Security Council hi ache thei tak chuanga ngem kan thlir zel don nia December ni somni khan ramchung mun ranga sual sipai somni pariat an thia December ni somni pakhat nimin pia khan sual sipai somli le pali aya tlem lo an thile bok ni in khitet media chuan soya nimin December ni somni pahnia sipai thizat record kan muman talovani ole khati zong khatun tumata na Myanmar lam chanchin langsar zual khanan ti chwa thei chuni a ngai thatu zong te in chunga kan loma hlim taka Christmas in man theu theinan du sakna kan hla na chiu